Hallelujah. Baka tayo manti, Jesus! Jesus! Maraydayaw ka. You are my King. You are my Lord. You are my light. You are my help. You are my blessing. Amen. Hallelujah. Kaya't kung isuro ka na kayo about end times, nga preaching. So, kaya't kung isuro dyan, 3 seasons of harvest. Jay season ni dyan, hanga jay season nga pangtimpla ti makana. Hanga jay season ni nga. Jay season nga time of harvest. Amen. Amuyo ka di, nga tayo nga tattao, adati apit. Uno pa nakaapit tayo ng urayan tayo. Kasla tayo fruits, wano kasla tayo mula, nga apitan to ti Diyos. At adati dua nga mula dito'y earth. Adadagi jay inmula ni Satanas, kenda inmula ni Apo Diyos. Kaya inmula ni Apo Diyos, ti ma-harvest. Inmula ni Satanas, jay bandulan danto, bandulan ti angel, kat ikabil day di apoy. So, hanga na tayo di. Amen. So nga, believer tayo. So, ito 3 types or seasons in the harvest. Ulitak manan, datayo nga tao, kasla tayo mula nga maapit, kasla tayo ibagam lang, kasla tayo ripulyo. Nga na imula. Ano apa nga ripulyo tinbaga? Kaduang kada tayo mountain trail. Entuno, agmula tayo ti ripulyo, ure paparihas di similya, paparihas da jay kadakkel na nung maimula. Ngaminto naman naman, dati pas-pas-pas ng ag-ulo. Ada jay nabuntog ng ag-ulo. Keta di pas-pas-pas ng ag-ulo, isuda iti mununa nga ma-harvest. Isu ti first cut. Amen? Ket excited. Dagi jay mang-apit iti first cut. Tay suda jadi kamamayatan nga apit. The first cut. Amen. Isu ka sigurado nyo na kayo the first cut. First nga ma-harvest in the kingdom of God. Amen. And then, no ripulyo manen, ulitak, adati second cut. At adu mo lang manandiay. Pero second cut. And then adajay last cut. Amen? So adajay 1 to 3 nga seasons of harvest. Iti ripulyo. The same, the kingdom of God. So day pakitang tataka na kayo, 1 to 3 nga harvest. At no siya, kayat ko jay first cut. Tayak ka mainayon. Amen? Praise God. Hallelujah. Ibagam, ti sarilim, mainayo na. Ijay first cut. First harvest. Amen. Praise God. So, kurang di time ko mangibin sa mesa dito'y, pero be ready to receive revelation. God's revelation. Number 1, nga first cut. In the Bible, isuday umay nga first fruit. Isuday dagiti first fruit nga ma-harvest. Isuday dagiti bride of Christ. The first fruit nga ma-harvest, bride of Christ. Dagiti asawa ni Jesus. The church. Tati church, isu ti asawa ni Jesus. Makita yun na dyan, Matthew chapter 25, the parable of 10 virgins. Amen. Matthew chapter 25. Timuno na nga ma-harvest ket jay bride
of Christ. Amen. So, no, kita tayo dyan, chapter 25, ano na istorya nito'y, iti umayan Jesus wano dyan nobyo. Isu nga bride of Christ, kasi di umay at the time nga mang-rapture ka na tayo, ket isu na dyan groom. Amen. Okay? Basahan tayo verse 1. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. Okay? So makita tayo dyan nga aday di 10 virgins nga greedy nga sabaton da day groom. Amen. Datayo di ay data. Kasta di preparation tayo, datayo daday babalasang nga mairid-ready nga sumabat ijay nobyo. Tadan to di time nga agsubli ni Jesus nga nobyo nga mang ala kadagijay nga babalasang nga may asawa kanya na. Isungat atta, aramidan tayo preparation. Anya di preparation tayo, ready tayo, jay gown tayo. Number 1 nga preparation tayo, ready tayo, jay sarili tayo. To meet the groom. Amen. Ket i-ready tayo, jay, anya di i-ready, nagya babalasang no may asawa na, their body. And, anya ba di ready na? The gown. Isunga da jay parable ni Jesus matlang. The kingdom of God, ket mayarig, iti maysa nga party, nga agin invitar jay king, nga mga sawa jay anak na. Ket amin nga may imbitaran umay. Ket idi nga napanda. Apan kitaan day king, daday in my, ket ada tinakita lang hanga na kayo uniform ti wedding gown. Ket kuna ni Apo Diyos, wano day king, apang in my kang hanga nga nagbado ti wedding gown, ket day tao ket speechless. Han nga nakasaw. And then narimpong na day, ket intapwak na day kasipngatan. Ket ti wedding gown, wedding garment, iso di aday, Revelation, chapter 19, verse 1 to 8. So, anya di prepare tayo, ourselves, our wedding garment. Ket ti wedding garment, isu di righteousness of the saints. Robe of righteousness. And that is Jesus. Nga di inawat tayo ni Jesus, He became our righteousness and holiness. So you need to believe and receive that Jesus is your righteousness and destroy all unrighteousness in your life. Tipang destroy mo the grace. Kay parabor nga righteousness, nga isu ni Jesus, ang under the law. Isu nga kanya, ti kanayon ko nga, meditate and bilbiliban in my life, you are my righteousness, my holiness. Reveal to me your righteousness and your holiness. At kung agbunga ti righteousness mo in my action, in my mind, and in my words. Because I believe I am righteous because you are my righteousness. I hate the world. I hate all sins. I hate the devil. I hate worldliness. And this life because you are my righteousness. Dahil kasta ti mangisuot kini Jesus nga robe of righteousness. Isu nga nagito 10 virgins daday. So makita yu daday mi
in prepare da nga maysa. Ket challenge. They silaw da. Ikwayo man di ay. Revelation. Sa ag subli dito'y. Revelation chapter 19. Diritsuwa kaya verse 8. Tapnuhan tayong agbayag. Anya di prepare di ma-harvest. You need to prepare yourself. Kailangan ibado you di wedding garment you. Hallelujah. Isuot yun. Amen. Praise the Lord. Verse 8. And to her, the dying Anubia was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Amen. Kailangan Ijay NLD, she has been given the finest of pure white linen to wear. Wearing gown. Amen. For the fine linen represents the good deeds of God's holy people. Okay na. So makita yun, prepare yung wearing garment. Isuot yung. Ulitak manan. Tinang palintag, wano kinalintag tayo ni Jesus nga na-receive tayo. Iso nga din kasak, I believe, Jesus, you're my righteousness in my spirit, soul, and body. Sikat kinalintag ko kinasantok. I-reveal mo na ito'y tapno agbunga. Itibiyag ko. Tapno guraak na ginibasol dito'y lubong. Kaya't ko nga sikat ya grain in my life. The more nga aramidak na dahi, the more nga may sinsina ak itilubong. The more nga mabalbaliwan, de kapanpanunutak, de panagsasaok, de panagpanpanunot ko, because of Jesus as my righteousness. Jadi kasayo. Hallelujah! Amen? Kailangan isuot yun ni Jesus as your righteousness. Nagsubli tayo dyan, Matthew 25. Rabahaya rabasanda. Lambs. Kailangan nga i-prepare you, jay silaw you, jay oil. Amen. Ket jay lima, nag-prepare. Ada extra oil da. Ket jay lima, nga maag, awan extra oil da. Ulitak man nanti, extra oil, Holy Spirit. Oil is Holy Ghost. Kailangan mapno tayo di Holy Ghost. So nga isurusuro ito yung church. We need to be filled with the Holy Spirit. Hallelujah! Oil is Holy Ghost. So, kailan mapno tayo di Holy Spirit, taday Holy Spirit, timang rapture kada tayo. Amen? Jay light, jay lawag, isuda jay fruit of the Spirit. Ngay isuda jay work in our character. Isuda jay good deeds, good works, good character. Ngay parwar ti Holy Ghost. So ano kita nyo iditi, pagsilawan tayo lampara, adagas na. And then kargaam ti pabila na nga lupot, sa musindian, agsususop jay lupot, ijay gas. Anyo nga mo na jay, da kayo nga ubing. Tanakita yung kot silaw, kot kastoy. Pero hindi kasyay. Iso nga da jay oil, ijay, and then, nakakarga jay buti, sa mo kargaan iti lupot, kaya't sususupo na jay oil, isung aglawlawag. Isung akasjay, ibiyag tayo, nga gapuy jay Holy Ghost, rumwar, dagiday good works. Amen. Amo tayo di fruit of the Spirit. Amen? Yes.
Ngayon kahit ko ay parang diyay manen. Ayan na diyay, nga pangkitaan tayo. Nga, iti, one of the Galatian, the fruit of the Spirit, pero pakita ka na kayo, nga delight kat good works. Amen? So they parwar the Holy Ghost. Nga love, joy, peace, humility, and dumapay nga ugali. Amen? Matthew chapter 5, verse 14. You are the light of the world. Da kayo ti silaw, ti lubong. Apay nga silaw ka ti lubong, kaslaka nga ro dya lampara. Nga daoy li dya unag. Kat ada pabila na nga nasindian, kat ag siya shine. Amen? Kat madaking ka ti Holy Ghost, ti parwara na light. Kaslaka lampara, idi. Okay, ibaga tayo na lang nga kastoy, mat para ka nagiday, tattao tatanga panuwen. Obobing handang napada sa lampara. Dahito ada kuryente na dahitoy. Nakakonect iti poon ti kuryente, electricity or current. So ngaglalay. Ti current, electricity, Holy Ghost. Light, picture na da jay agshine. Nga karakter, wano kababalin. Hallelujah. Iso nga you are the light of the world. Amen. Ni Jesus light, that you might light, because we have the oil. Yes, yes. Amen. Hallelujah. Amen. So, nukunana nga you are the light of the world. Anya nga itilawagan tayo. Of course, ito lubong. Mai-display tayo kuma. Amen. Tawan ti aglight, itilawag sana kalaban ti basket, wano lata, wano salop. Verse 15. Amen. In the same way, let your light shine before others. Verse 16. So that they may see your good works. Makita yun dyan? Okay. King James. Let your light so shine before men that they may see your good works. So ngay parwar tayo, dajay aramid ni Jesus, ugali ni Jesus, taglawag tayo dito yung earth by the power of the Holy Ghost. Yes, amen. Dahil dapat i-prepare the 10 virgins. Pero jay maag, handa nga nag-prepare. Ay, jay nobyo, ayan nangyari. Ha? Jay verse 10, tayo shortcut tayo jay. Idi umay jay nobyo. Jay 5, nga 1 extra oil na naidup jay silaw na. Adi maidup ti silaw na. So nga ado ti Christian gamin hanapagan ano ti Holy Ghost. Kung ito pa na tayo dito inawing sanadaday, umaylang agpalabas ti oras. Saan ko'y magbaga nga gaputa Jesus, the Good Shepherd Church sa'yo, kat aming kat bilbiliban nyo na message ito'y. Arara giti umay dito yung handa mauawatan lahat ti message. Nga maawatam kumadiyay, no! I-accept mo lang. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. No dagito gamin medyo ma-rebuke tayo ng tika sana gamin dito ikunaka. Mapan kay the positive side. Siyak jay na inayon jay masirib. Hanga siyak jay tamaag. Siyak jay na inayon di tawais. Ada extra oil ko. Rumrumwal jay badok nga wedding gown. Kasya'y tag-positive. Ang iti aramidak lang, uren o permit di problema, Lord, you're my strength. You're my blessing. You are my everything. Kung kuna kaya madamdaman ang abakak manan.
Na insuro-surok mo diya, saan siguro nga nasa minsang sangagasot nga insuro kon dito diya. So nga, nung umay kayo dito, talaga dumakkel kayo kuma. Kasi maisuro amin nga pamayan, picnic. Praise God! So nga nung talaga nga agadal ka dito, lumaing ka. Amen? So, hindi ngagsubli lagi jay, nga panda gumatang kuma, ijay oil da, enclose ni Jesus. Inlock na jay door. Kasi time ni Noah. Awis ni Noah ti sumbra kay jay daong. Pero handa nga pinatpati, kinatkatawaan da. Kingga nga umayan jay layos. Kuna ni Apo Diyos, now is the time. Sumrak kayon. So, di sinumrak lang ni Apo Diyos nang i-close si jay door. Hangan ni Noah. Ni Apo Diyos nang i-close. Dito'y mat na i-close. Kita nyo wali. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him. Sinumrak dan to the marriage. And the door was shut. Isungahaan manan nga datayo di maiklusan. Kababayin di maiklusan, umapang ka magkiparty, ti kasari na close ruangan. Ada ti kinasar ko nga siya. E di ko, nakita na kami, sinangpat kami. Dahil tayo mga sar, pastrakan nyo, una da. Pinastrak na kami. Sinamrak kami. Madama nga isulsulom nice ko. Dadjay makasal. Ang kugam nga mo ti mapaspasamat. Enclose tagayam ti gate. Awanan ti sumrot. Kat adati na iklusan. Apot si sakit tinakam na. Makanlaang di ay. Di karkaro na ito eh. Isunga ure ag sangit na. Awanen. Tanaka-close. Tirwangan. Ure ko na da, Lord, open to us. Wala na. Di kaya't nasawa na yay. The jay rapture. So the first harvest get rapture. Hallelujah. Rapture. Get the first nga ma-harvest, bride of Christ. Church. Datayo ta, be sure nga hang kayo nga mabati ito nga kasal nga umahi. Kailangan nga siguraduhan nyo nung da kayo day ma-harvest. First cut. Hallelujah. So nga dahang ko mga da kayo day dumakkel nga natel-tel nga kuna kang kanay. Kita am jari pulyo bomba-bomba amot parihas ti abuno da, parihas mo ti maispray, parihas mo. Ngam apay nga tanga da di mabaybayag ag ulo. Hay hang ko mga sikari. Hanga siyak di ay. Siyak de paspas ngag ulo. Hallelujah. Ag-ulong haan nga naigas. Harabas. Harabababas yan de. Hallelujah. Tinaduma. Ayayaman na datoy. But one day umay nga umay datoy. Amen. Tinaduma. Kitkitaan na datoy. Mararami datoy COVID nga datoy. Papakanan ni Antichrist. At tinaduma nakigtot dayday. Mabalin mo't kayong nagpaiso nga'y control ni Antichrist to the whole world. Yes. Trial na lang dito. Rehearsal na. Ipapractice na lang how. Kaya't mabalin gayam nga click. But agpapractice tayo mat. Agpapractice tayo mat nga agbiag akas. Bride of Christ. Dapat agpapractice ka mat nga agmarch. Whew. Kasto ito no sumabarak ijay nubyo. Wow. So may rapture.
Ket kay nubyo nga Jesus ti umay, sabaten tayo iso na di tangatang nga nakayon ni porme ti wedding gown. Hallelujah! Okay, sumabanta yun na yan at the rapture in the Bible. 1 Thessalonians chapter 4. Oh, praise God. Beginning verse 13. Kung na ito And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers, or believers, bride of Christ, who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Gayto na believer nga natay. No pa'y nasakit no minsan nga na di believer nga natay. Ngem, adanam naman na lagi. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Yes, yes. Amen. Hallelujah. Praise God. Dagiti natay. Ketrumwarda manen. Amen. Verse 15. We tell you this directly from the Lord. So sigurado ni Paul nga nagapukin ni Lord ito yung teaching. We who are still living when the Lord returns to the rapture will not meet Him ahead of those who have died. Natayo kas parang tata. Antayo nga unaan, dagida na natay nga kadwa tayo nga believer, the Paul, the Timothy. Antayo nga unaan ni Suda, agungar da pa'y dagida nga mununa. And then tayo nga si bibiyag, ag-change tayo. Ag-change si body tayo, in a glorified body. Yes, yes. Amen. Isuda bagana verse 16. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the Christians who have died will rise from their graves. Amen? Another verse, dagiti Christian or dagiti believer nga natay. Sino lagi day? The Paul, the Timothy, doon lagi day. Manipod iti time nga lagi day. Amen. Surat yung muna ngagungar sa tayo mat ag-change mat bagi tayo akas kalakwada mat lang sa tayo agsasabay ngayon pansabaten jay groom in the air. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Verse 17, dito tayo iti rapture. Then we, which are alive and remain, shall be caught up, shall be raptured, amen, together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Dahil iti kasar nga kagaganasan. Awan ti kasta nga kasar dito lubong. Katimayat pa ijay, si katimay kasar. So nga kailangan ma-harvest kay the first nga harvest. Be ready for the first harvest. First cut. Woo! So nga kanak na jay pa iti rid-ridik. Anak lang nga grid-ridi, ti bumaknangak tito'y nupay, nayon na dagijay. Anak lang agreed-ready, iti future ti, dahito ibagi dito'y earth. No, di kita agreed-ready to meet Jesus in the air. That is rapture. Woo! Kanya ti rapture, makot up. So nga kita, dagiti nakabalo-balo ti wedding gown. Whew! Iso nga isuot yun, ikawisyo ni Kristo. Tatan nga ikawisyo. Kitaan nyo nga di uniform nyo hanga naman sa mansaan.
Na may prepare ko ma, your spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus. Amen? So that is the first harvest. Kano nga mangyari dahil mapantay ito Revelation? Revelation, the book of Revelation, di pa nang study the book of Revelation. Tinakita nga time ti rapture ket chapter 7 ti Revelation. Chapter 7. Ijay chapter 7 isu ti pangyarian iti rapture ijay book ti Revelation. What time is that? Anya nga time? When o tiyempo day sumapan tayo ijay book of Revelation chapter 7. Nakitaan tayo ijay verse 1. Dito'y ijay saan na pa yung dadaulan? Ibaga niya po Diyos, saan nyo pa yung dadaulan? Da kayo nga angel. Iti earth. Tada ti nakaigan. Nga upat nga angel. Iti the whole earth. Nga once nga agwork lagi jay, destroyon dati earth. Kunada jay, di pa'y dadaulan. Ingana nga haan mi nga mamarkaan dagijay kukwa ni Apo Diyos. So shortcut ko. Ijay verse 3 nga makita yun na dahi. Wait! Kung nada ka dagijay, upat nga angel nga dahi. Don't harm the land, or the sea, or the trees, until we have placed the seal of God on the foreheads of His servants. Isuro-suro kon ti marka ti Christian duwa. Number 1 is the Holy Ghost. Ephesians 1 verse 13 and 14. And then number 2, the name of God, the name of Jesus. Revelation chapter 14 verse 1 and 2. So duwa ti marka tayo, we have the name of Jesus. And the Holy Ghost. Timarka ni Satanas, 666. Evil spirit. Pero timarka tayo Holy Ghost in the name of Jesus. Yes, amen. Okay? So kung na diyo pa dadadalan iti the whole world, nga nangan may mamarkaan dagi kukwa ni Apo Diyos. Ha? Adan ba markayo? Yes. Ada ba Holy Ghost ka na kayo? Dabadjanagan ni Jesus. Dahil bang kitaan ti kukwa ti Diyos? May taktakdarlan ni Jesus, the name of Jesus. Naalayo na yung verse. Rabahaya. Ephesians 1:13 and 14. Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. And number 2 nga scripture, Revelation chapter 14 verse 1 and 2. Jadi ang marka. Woo! Yes. Amen! So, tinamarka na dyan. Verse 4, 144,000 tinagapu ijay Israel. 12 tribes of Israel. Pira kayo ijay, tahang kayo nga Israelite. Ha? Ang kayo maladistisip, kariti teaching, ibagbagan tinaduma. Ngayon, 144,000 lang ti may salakan. That's not true. Dati 144,000 nagapu karigay 12 tribes of Israel. Makita, verse 4. Yes, amen. Oh, 144,000 were sealed from all the tribes of Israel. So, pira kay day, nga hintil. And then, nagitoy nga namarkaan, nga 144,000. No, kitaan tayo day Revelation, chapter 14, verse 1 and 2. Adjust tayo nga nagos dyan. Whew! First harvest tayo pa lang, nagitidog kami. Then I saw the Lamb standing on Mount Zion, and with him were 144,000 who had his name, yan, and his father's name written on their foreheads. Hangabayo chips. Verse 2, and I heard a sound from heaven, like the roar of mighty ocean waves,
or the rolling of thunder. It was like the sound of many harpies playing together. Verse 3. This great choir sang a wonderful new song in front of the throne of God and before of the living beings and the 24 elders. No one could learn this song except the 144,000 nag-aasong who had been redeemed from the earth. And verse 4, they have kept themselves as pure as virgins. Yan. Nakita niyo, kasano pabalasang? Following the Lamb wherever he goes. They have been purchased from among the people on the earth as a special offering to God and of the Lamb. In the King James translation, these are they which were not defiled with the woman, for they are virgins. Kita nyo, lalaki na kaya kat virgins tiyawag. Handa nga nagkasasawa na gayay. Handa nga nagkakaida di babae. So nga dahi magkiklaim nga isuda da jay, kaya da asawa da, santo hintel, 0. Nagigay 12 tribes of Israel, handa pa yung nga nagkasasawa. Ada mo tinangkot nita nga Pilipino, kunada pastor, basaam da jay Revelation chapter 14. Verse 1 to 4, takitaam, tihangan magkasasawa, mayat ti papananda, pira kay jay no Pilipino ka. This is for Israelites. Sabali ti Pilipino. Amen? Harabahan darabahaya. Indalabahaya robose. Nagito yung 144,000 nga marapture. Amen. Sublian tayo chapter 7. Whew! Mapantayo iti verse 9. Chapter 7 verse 9, tanamarkaan nga ro da 12 tribes of Israel, sagto 12,000. Ti may isa nga tribe. Isu nga 144,000. So madamada ijay, Israel di kakasta. Datayo ngay mat, dahito verse 9, tayan tayo. Amen, verse 9. Kalpasana de 144,000, nakita mat ni John, after this I beheld, and lo, a great multitude, adasin maruno kadakwada, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, pagsasao, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, wedding gown, and palms in their hands. Ito'y tayan tayo. Dahito tinaikuyog kadagiday 144,000. Dahito iti sinmaruno. Amen? Na dumaduma great multitude nga awan di makabilang. Oh, nakita nyo di NLD, awan makabilang. King James, awan no man could number. Awan di makabilang. Ijay tayo. Ijay tayo, kaya today, prepare your wedding gown. Amen? Ibiyag yun ni Jesus as your righteousness and holiness. Ikawis yun ni Jesus. He is our wedding garment. His righteousness. Amen? So, isura na gito'y tinarapture. Hallelujah! So, chapter 7, the rapture, mabalin nyo basaan the whole chapter 7. So, before the rapture, adati chapter 1, ingana chapter 6. Anya ti mangyayari di chapter 1, ingana chapter 6? No makita yo jay, linisan ni Jesus ti church. Ijay 7 churches nga dajay, lininisan na. Picture ti local church na gajay. Nga dati, may sa nga church, permiti ayat na kini Jesus si damo, linmamiis ti ayat na.
Kat kung kuna ni Jesus, repent. Sublian nyo dyan first nga ayat you. So nga do ti church nga limamis. Adamat ti lukewarm nga church. And adamat nagidagdayaw ti Diyosen. Ngagpagpagano nga church. Nirebuke ni Jesus ya kas kini Balaam, kini Jezebel. Isungay jay, adamat ya kuna nga adabak nang nga church ng pobre. Tada di baknang ti kwarta nga church, mapobrida ti spiritual. Nirebuke ni Jesus. Adamat ti church nga maperpersecute. Amen. So dinalusan ni Jesus jay church because he read na for the rapture. Isugat at dalusan ni Jesus every local church, every ministries. So depende ti leadership. Amen. Every ministry. So depende ti leadership nga mangi-prepare ijay church for the rapture. So nga tata, kasday tayo dito Jesus the Good Shepherd Church. I am preparing you, kas kuna ni Paul. I-prepare ko na kayo kas lang nakapinpintas nga babalasang nga may asawa ka ni Jesus. That's my goal in this ministry. Hallelujah! Tapno may sa tayo nga ma-harvest ijay first cut. Palakpak ka ni Jesus. So makita yung ijaya dati chapter 6 ijay nga 7 seals. Ijay chapter 6 kalpasan nga dinalusan ni Jesus ti church chapter 6 umay jay panaka-open jay 7 seals. Anya ti 7 seals parasan tayo nga atrasan chapter 6. Kailangan nga maipakita ka na kayo. Tama nga bumakbak lang tayo, sumalsalon at tayo, daytoy ti number 1 nga papanan tayo. Amen? 7 seals. Verse 1, chapter 6. And so the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. Verse 2, and I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth, conquering and to conquer. Ijay kwayday, he rode out to win many battles and gain victory. Daytoy nga naglugan iti white horse, nagsakay iti white horse, saan nga ni Jesus daytoy? Daytoy daday Antichrist. Kita nyo adati bow, adaday panana ngam awan daday aro. Awan jay bala na. Bow lang. Hanga ni Jesus itoy. Daytoy jay Antichrist nga manglimlimo nga isuda ni Jesus Christ. So now may ditoy earth nga mangilid iti battle ditoy earth. So madamanda ita. Sino ti mangipaplano ti battle? Ada talo. Ditoy kings, nagiti presidentes, nga mangipamplano ti one world government. And the number 2, ada daday mangipamplano ti one world religion, ni Pope. Number 3, nagiti businessman, nagiti kin control ti kinabaknang iti bank, iti World Bank, nagiti businessman. Isuda na gito, iti man kukos ti battle to win the world. Are you getting something? Hanga ni Jesus ay ta. That is the works of Antichrist. Sungahan nga munti na duhma na gito yung paspasamak iti kubit nga na gito'y may isa nga pakanada na ito'y. Verse 3, and when he had opened the second
The second, I heard the second beast say, come and see. Verse 4, and there went out another horse that was red. And power is given to him that sat thereon to take peace from the earth. Ikatuna the peace dito yung earth. And that these should kill one another. And there was given unto him a great sword. Anya dajay nakasakay the horse nga dajay nga red nya mati umay na iyag ditoy. Dajay brothers killing brothers. Brothers against brothers. Isu nga permiti killing ti the whole world tata. Pinatayan. Amen. Ang kayo manan nga ko ay iso nga gawaan nyo ngay bahado jay bahado yu. Takas sa ti mapaspasama kan dito'y lubong sakbay ti rapture chapter 6 muna. Amen. So nga dito'y chapter 6 ti ayan tayon. We are now in the last of the last days. Hallelujah. And then, verse 5, and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I behold, and lo, a black horse. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. Another day, balances ada kanya na ti scales. Kiluan. Timbangan. Amen. And I heard a voice from among the four living beings say, a loaf of wheat bread or 3 loaves of barley will cost a day's pay. And don't waste the olive oil in wine. At the time, nung may the black horse, tiyag na, ti kinangin na ti magatang. Yes. Loaf bread laeng, di swildom ti one day, ti bayad na. Gusto nga ngumingin na tatati karne ti baboy kas kada ko are you getting something? Diti arami de nakasakay de black horse. Panginaan na ti magatang. Tapno ijay to madamdama tihan nga makagatang ang makailako markaanda. Hay apo, iso nga dagiyawan ti amuna kadagitoy. Naglakad ang mamarkan, baksin to ba? Di da kaya. Hindi lang, trials lang tata. May katkade trabaho, no saan ka pabaksin? No, wala na. Hindi na to'y, awan tilop mo, no ang pabaksin, wala na. But now, so be ready for the first harvest. Woo! Hanto yung orayan. Ngay pustro na ito into after the rapture. By force na ito yan. Tatapay laeng, ada pa lang time tayo because we have the Holy Ghost. Palakpak kiniya po Diyos. Ngam dayta mangyari daytan, isong adon iti mabisbisin. Nguminginan di magatang. Inminan ti karni, mano ti karni. Oh, kita nyo, 380. Mano ti swildom ti one day. Ay, sos, may salangan nga kilo. Dandanin da ito'y mangyari pa yun sa mga nation. Salamat ti Pilipinas. Ipipreserve pa lang ni Apo Diyos na tayo dito'y. Hallelujah. Verse 8. Oh, I look up and saw a horse whose color was pale green. Hagasam na yan. Kat tinakasakay matijay, its rider was named Death, ni Patay. And his companion was the grave. Kasam, tigkadwana kat tanam, wano ni Hades, ti impyerno. These two were given authority over 1/4 of the earth to kill. 1/4. To kill with a sword, and famine, and disease, and wild animals. Ano pang patay na? Sword.
famine, disease, pakiramanan ni COVID, ginararami darihay, and wild animals. Mangyari tatanda ita. Amen? Okay? When the Lamb broke the fifth seal, I saw under the altar, parisya da ito'y. Edi nilukatan da the fifth seal. Dagi dyan, dagi dyan karkararwang na putuputulan, idi martyr kini Jesus. Na inayon the Peter ijay, the Paul. Dari ijay. Amen? Gapo the word of God. Faithful na, kadagidaya nga pamanaknak na kini Jesus. This shouted, Kunadamat, Sovereign Lord, holy and true, how long before you judge the people who belong to this world and avenge our blood for what they have done to us? Kano nga balsam dyan ang patay ka na kami? So, kitaan nyo dyan, natanatay, adda pa lang dyan, panunot na dyan nangyari kadakwada dito yung earth. Pero na ikukulong na lang. Isong anuhan na lang nga na ikulong in the bakalun na ganyan. Pero na ikulong na ganyan nga souls. Ngam jay fifth seal. No breakan na Jesus jay fifth seal. Rumwarda. Agparang dapat. Kat kunada. Kaanupay nga balusam din ang patay ka na kami, Lord. Kaya't nagayam mo't nga gibalos pa ilaang. Tadobi man di naragragadi kadakwada nga nagudwa, naputulan, nailansa nga pabaliktad. Kana kadagitoy nga panawan. Verse 10, the shouted, kanupay kabayag, ti pa nang judge mo kadagiti ng patay kada kami. At verse 11, then a white robe was given to each of them, and they were told to rest a little longer until the full number of their brothers and sisters, their fellow servants of Jesus, who were to be martyred, had joined them. Kunani Jesus, aguray kayo paibit, taadu pa iti matay nga kakadwayo. So nga kakadwa tayo piman, Cambodia, Africa, South Africa, patpatayon na piman dyan kakadwa tayo, China. So nga isurat mainayon dito Amen. So ado nga talaga tinakatadya nga mataymet nga kaskadakwara. You see? Kasta di mang mangyarin madama. Okay, naawatan niyo. So nga be ready for your wedding gown. Be ready, ma-harvest kayo. Woo! Amen. I watched as the Lamb broke the sixth seal, and there was a great earthquake. Sixth seal, earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became as red as blood. Diba? Dadagiti nga ibang na eclipse kas kalakwa. Amen. Diyan makita yung earthquake, iso nga earthquake, India, Japan, China, Pilipinas, halos agkasabay di mga earthquake. Kaya sudan na ito So no, ituloy na yun ay. Ingana, kapatid lagi di stars, magungundan to. Nga mamoy ti may sa kayat nasa 20 stars. Hanlang nga di stars, si di heaven, pati stars nga anak ni Apo Diyos. Mas shake talaga. Okay? And, ingana nga, nagida kings of the earth. Ida da matanan nga mag-shake. Tamakita lang to, ni mar-aramid iti tangatang. Mas shake na. Pero handalatang agrepent. Hindi kita ti paglumangan na. Tamakabutang da jay kordero nga umay. So that's chapter 6. Iso nga data di madama nga mangyari. And then after that, umay chay rapture. That the first harvest. Iso nga dito iti confusing ditoy. Tinaduma kat the rapture in the middle of tribulation. Kunan mo tinaduma, the rapture before the great tribulation.
The rapture is a post-tribulation, after tribulation. So, anya ba ti usto iday? Kagunak man ang chapter 7, ti ayan ti rapture. Iti rapture, nga umay, adan ti great tribulation is a church. Church, ti bagbagak. Tanang ruginto pa yan, kadaga Apostol Paul. That is great tribulation. Hebrews chapter 11 beginning verse 35, naragadi nga nagudwa dagiti daduma, naputulan ti daduma, nailansada nga pabalik ta ti daduma, inagaw da ti dagdagada ti daduma. So nang rugi pa lang kadakwada. So ada ti tribulation ti church. Sakbay ti rapture. Ngem day God's wrath nga umay. After the rapture, hanpay lang nga maikumpara di mang mangyari tata. Isong ako nanay jay, dagi jay na-rapture nga kaduan di 144,000. Mabanda yuman manen, ijay chapter 14 the Revelation, mabanda yung adago si verse 4. Kunanay jay, these are they, which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Amen? Ano di, iko kakijay, first fruit. Kat isunod na kijay, jay na inayunan ti Gentile, chapter 7, verse 9. Joblan tayo, atrasan tayo, chapter 7. Okay? After this, I beheld and lo a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, before the throne and before the Lamb, clothed with white linen. Tuloy tayo, verse 10. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. Tuloy, and all the angels stood round about the throne. Okay. Tapno, kitaan tayo na lang the tribulation. Saying, Amen, blessing and honor. Verse 12 diyan. Okay? Might be to our King. Verse 13. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? Sino na gitoy? Kunanay di verse 13. Kunani John, and I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation. Anyati po point out ko jay. Jay first nga ma-harvest, kakadwa tayo jay ni rumwar ijay great tribulation to church. Iso nga dito confusing kadagida duma pag mimiksan da jay God's wrath nga tribulation kenda jay tribulation of the saints. The tribulation of the saints nagrugi pa lang kadagida apostle. Iso nga adan jay tribulation ti saints. Sakbay ti rapture may experience ti saints ti tribulation, ti persecution, panakapatay, panakapaltog, pagkenda dumapay ti the whole world. So, ang kararag to dito Pilipinas. So, nga da kami nga dito Pilipinas, nga naitama nga preacher dito eh. Mayat kami palang, taurag pukapukaw, kaurat chimputi kubid. Gabi jay Canada, in balo-balo dan tado nga pastor dyan, nga nag-open ti church. Mauawatan eh. Iso nga, hang kayo ka di nga kapoy-kapoy na kayo nga iyag ni Apo Diyos ito'y. Hanyo ako nang ayayam na ito'y panahon natin ngayon. Amen. This is not a game. This is real life. Amen. So makita yung nagapunay the great tribulation and have washed the robes and made them white in the blood of the Lamb. So nga before the rapture, adan the tribulation.
nang rugin kada pool dagi dyan. Ngem, daday umay to after the rapture, iso daday chapter 8 the Revelation, ingana chapter 19. Chapter 8 the Revelation, ingana chapter 19, daday God's wrath nga tribulation. Diti saan tayon nga mapasaran? Jay God's wrath. Tatata pa lang, dagi pa lang ginginginid, kas kadakwa, timang patpatay, tita tao. Ngam umay ton ti God's wrath. Isunday 7 trumpets of bowls. Malukong itididikiran dito'y earth. Ket amin nga tawag suffer because dagijay believer ano pun ni Antichrist. Putulan da di hangag pamarka. Dagijay 7 years nga nagbaitan the rapture ken second coming of Christ here on earth. That is God's wrath. Unbeliever, aglumengdan, takas lamang pes ni Apo Diyos ti ubas ti pungtot na that time. So nga da jay lisyan de marapture. Because nohan tayo nga marapture, itjayan nga ag-turn into blood dagi jay water. Itjayan nga rumwar dagi jay scorpion nga kasla kabayo. Ngagsilod ti tao. Birukan da ni patay, ngam tumaray ni patay. Dahil ti kagrabe ti mangyari after the rapture. Sungahaan nyo ngay bagbaga, di bali. Sak agpamarka, tatantupay, kukubid lang, adun ti nga makakaya. Ay bagada lang, nung nga mapaksin, awan trabaho. May cut kayo di trabaho yung. Awan ti promotion yung. Hanggang yun to makatrabol no awan ti vaccine. And then adun, iti mas shake dyan. Di how much more after the rapture? Kunadan tugin ka. Deny mo ba ni Jesus? When no, putulan misga. Decide now. Hanggang makagatang no awan ti markam nga 666. Ay, sos, grabe di. Ure ko man no, paltog lang arudon. Tabang! Kunan na no. Kunan mga dagos. Ngam na ay, ragadiin tayong agudwain. Iguyod mo di tata, iguyod ko to'y. Irwarda de 2 manso. Now, dinay, all, guyod mo. Mali na. Iso nga idi, ada na ginudwada. In-slice da. Kakasay ti aramidan da, torture. Kasati mangyari after the rapture. And then ibubuos mo't ni Apo Diyos nagtititikra nga gapkapoy tay heaven nga malukong. Adam lang ti ginginad. Kasi ti mangyari adi. And then after that, ti makalasa ti dyan nga madidala tang agpamarka kaduan Israel. Tati nation lang nga Israel. Ti madidang agpamarka kani Antichrist. We need to pray for them. Dahil mati makaskasawak ti Pilipinas, Palestine kit ditinda in supsuportaran ti government tayo. Dapat no amum ti Bible ti mangidadanes ti Israel umay ti curse. Because isuda ti kapututan ni Abraham, ti mang bless ka ni Abraham, i-bless ni Lord. Ti mang i-curse ni Lord. So nga dapat ti Pilipinas makikampi ti Israel. Hallelujah! So I appreciate President Manuel Quezon nga President ti Pilipinas. Idi. At the time ni Hitler, ni Manuel Quezon, itinang ala ti Hudyo ngayon lumeng na dito Pilipinas. So nga the record ti Pilipinas iti heaven. That's the reason na pang ipipreserve met ni Lord ito yung Pilipinas because of Manuel L. Quezon. So namamingsan ado na kidyahan ibagbaga na presidente nga nagmamayat. Pero tinakitak pa lang ang presidente may isa nga napintas nga dinaramid na kiniapo Diyos. May isa ni Manuel L. Quezon. Ni Ramon Magsaysay. Amen. Hallelujah!
Kurang ti time ko mangi-share kada kayo dyan. But na ti mangyari ijay after the rapture, God's wrath ti umay. All over the world. Ket ti Israel met iso ti lakuben ti nation, torturon na ti Israel. But nakita kita ti 3.5 year, rumwar da Enoch ken ni Elijah. Ay so ti prophet nga mangbantay ti Israel iti 3.5 year. Pugsuan na dagijay nga kakadua ni Antichrist, iti apoy. Kararag na nga hangag tudo, kut saan hangag tudo, kararag na ti apoy katumay. Dahiti aramidan da Enoch ken Elijah. Pero after 3.5 year, patayin ni Antichrist, isuday walang na isuday jay Jerusalem. But after 3.5, agungar jay duwa nga prophet nga dayay, marapture da. Katinto nung marapture dan, awanan ni Antichristen. Tiyag, turayan dito jay 3.5 year, kontrolado nan, kaisong ano pandan ti Israel. So ako na ni Jesus, kita nyo kumanga ti flight you. Hanga dyan natutudo. Tigas na sawan jay flight da. Ngayon daglamang kadagi jay kuiba. So nga kakaasi dagi ti masikog. Nung natutudon to nga mangyari dahil kakaasi ti masikog. Kakaasi kayo nga Israel. Hanga rapture ti bagbagana nga no umay ti second coming no umay ti rapture kakaasi ti masikog apay kung makakaasi no na rapture. Ngam di masikog pi masanto tumartaray nga mapanid di kuibak sa kamakamaten da itay Christ tayo tatakan isuda. Kasta ti mangyari isu nga dagiday mabati nga haan ngagpatatak permi nga torture. Iti umay kadakwada jay unbeliever mo, jay God's wrath. So nga jay pinagmix jay sa gisursuro, jay tribulation ken God's wrath. Jay tribulation adan dito'y church sakbay ti rapture. But the God's wrath umay after the rapture. And then after God's wrath, kaputa kakaasi ti Israel, pinababa ni Apo Diyos. Tadya nga tawon ken aldaw. Tanuhaan pa lang nga umay maibusdan. So nga pinababa na for His elect. Gapo jay napili nga puli. Hawatan niyo, ito ti second coming of Christ. Diyan nanto nga balsan ni Antichrist, aming nga king, aming nga papadi, amin dagayakin mampikin ni Antichrist. Pugsuan na isuda jay sword iti mouth. May walang da iti the whole world. Agpiasa ti vulture iti mangkay dagayay. So no may ni just the second coming as a warrior king narungsot nga king nga pumatay. Ngam no jay nobyo umay nga manghala jay asawa na. Datayo tiyay. So no may jay after nga patayon na dagayay. Nga Antichrist, nga madalata mabati nga Gentile, pagungaranan, dagijay nag-sacrifice, nga hinmabol, nga naputuputulan, kapo kini Antichrist. Makita yun jay chapter 20, the Revelation. That is the second harvest. Amen? Second harvest. Adan jay first resurrection, maki-resurrect manan day naputuputulan ijay. Gapu ijay 666, ado tinagpaputol langan nga madida ti mamarkaan. Awatan niyo, second harvest niya. Kat nagasat, dagijay makipag-resurrect. Ijay, nga mainayon day jay na rapture nga bumaba dito yung earth, to reign with Christ 1,000 years. Isu nga dagiti first harvest ken second harvest isu dati may nayon nga grain ditoy earth iti 1,000 years. Chapter 20. And then last part ti chapter 20 isu ti takalan tayon to dagitoy the second harvest and third harvest. After 1,000 years
Mawarwaran ni Satan man dyan nakaikulungana. Inadisiban dagay na batbati nga Gentiles, ngayon madumanan ta 1,000 years, adumanan putot da. So jay Gog in Magog. Nations around the world, di kaya't nasa uli ay. Disiban ni Antichrist, so nga kaslada ni reprop, kaslada darat, iday igit ti baybay. So ijay, ni Apo Diyos mo ten, ijay heaven, ti mang pugso kadakwada ti fire. I-end na isudan. Kat after that, agpilan, manipod kini adanen, sahan pa lang nagungungan, nagdidadumang unbeliever, manipod kini adan, ingganan jay last. So dan tagpila. Pira tayo itayan. Tada tayo dyan na rapture, ken pira dagi dyan na putuputulan piman that time ni Antichrist. Ngam adari jay, manipod kini adan, manipod jay time ni Noah, kanay jay last nga dayay. Agpiliran di makanawan, kin makanigit, iti white throne. Throne of the Father di ayan. So nga di makanawan ng aglinya. So da di masave. Amen. Apa nga daman ang dagisay? Wan atad da di nabati nga Israel. Kaduan Israel dagisay nagpila. Amen. So da di makanawan, iso da di karnero. Adjag pila dya kanigid, kakaling na gijay. Kat isuda na gijay, da nagapkapuy jay hadis, ti karkararwada, nga di pa lang napadasan, ti nagungar. It that time lang. Isu nga dya makanawan, isu ti final harvest. That is third harvest. Hallelujah. Amen. Kat jay kanigid nga kakaling, itapwak da, ijay lake of fire. Dati mangyari. At least nga na-present ko kada kayo dahito eh.